Ime decembarskog punog meseca je hladni puni mesec. U ovoj hladnoći iskoristi njegovu vrlo moćnu energiju i zatopli svoju pravu prirodu. Ovo je i zadnji puni mesec za 2025. godinu, tako da ima veliku simboliku. To je kraj jednog ciklusa i otvaranje novih poglavlja. Kroz današnju meditaciju, kao jedan vrlo poseban energetski ritual, otkri svoju istinu. Jasno je izrazi, otpusti sve što te sputava i otvori se za novo. Zašto je ova meditacija posebna? Zato što u njoj ima i proces svesnog pisanja, kao i potpuno povezivanje sa moćnom energijom ovog punog meseca. Obezbedi papir za pisanje i olovku i svakako obezbedi svoje mirno mesto. Posveti malo vreme za sebe. Sedni u miru. Zatvori svoje oči. I kroz svoj svesni udah i svesni izdah umiri svoj i opusti svoje fizičko telo. Stavi svoj fokus na svoj svesni udah i na svoj svesni izdah. Ovdje i sada je jedino važno da budeš u miru, u opuštenoj atmosferi i da sebi potpuno dopustiš da se povežeš sa vrlo moćnoj energiji hladnog punog meseca. Osjeti kako iznad tvoje glave vizualno se nalazi hladni puni mesec. Osjeti njegovu svetlost i dopusti da ova svetlost obasja potpuno cijelo tvoje biće, tvoje fizičko telo i tvoj Neka ova vrlo moćna energija uđe u tvoj energetski sistem i potpuno te očisti, isceli i revitalizira. Neka ova vrlo moćna energija otvori tvoj put za sljedeći nivo razvoja, napretka i boljitka. Diši u sopstveni ritam potpuno svesno. I osjećaj kako ova vrlo moćna energija puni cijelo tvoje biće i kako ga osnažuje. Iz spiritualne perspektive hladni puni mesec je simbol otkrivanja svoje istine. I zato svesni proces
refleksije je u tom pravcu. Sada lagano otvori svoje oči kako bi pristupila procesu svesnog pisanja. Nek ovaj proces bude spontan, bez očekivanja, bez mentaliziranja. Ne postoji krivi odgovor. Svaki iskreni odgovor na svako pitanje je korak prema otkrivanje tvoje istine. Prvo pitanje. Šta mi je najmanje prijalo u ovoj godini? Drugo. Šta mi je najviše smetalo i sputavalo? 3. Šta nikako ne želim da ponesem sa sobom u novoj godini? 4. Šta mi je najviše prijalo u ovoj godini? 5. Šta me je najviše radovalo? 6. Šta sa dragom voljom nosim sa sobom u novoj godini? Sasvim spontano i polako pristupi u odgovorima. Nemoj da žuriš, već u sopstveni ritam. Slobodno stopiraj ovo video i u sopstveni ritam nastavi dalje sa ovim energetskim ritualom. Kada završiš proces pisanja, ponovo zatvori svoje oči i kroz svoj svesni dah još više umiri svoj um i još više opusti svoje fizičko telo. Dopusti da u potpunosti osjetiš moćnu energiju hladnog punog mjeseca. Dopusti da te potpuno isceli, očisti i nahrani. Dopusti da ti otvori tvoj put. I kroz svoj svesni udah i izdah osjeti zahvalnost u svom srcu za ovu vrlo moćnu energiju. I slobodno predaj ceo energetski teret. Slobodno predaj odgovore na ova pitanja. Ova vrlo moćna energija zna kako da ti otvori put. Kroz zahvalnost jačaj svoju veru. Jačaj poverenje da si na pravi put. Da je sve kako treba. I uprkos svemu, da je sve za tvoje najveće dobro. Hladni, puni mjesec te potpuno podržava na tvom putu. Još jednom osjeti njegovu svetlost u svoj um, u svoje fizičko telo, u svoje biće.
I jedan lagani udah na nos, lagani izdah na nos. Polako otvori oči i znaj da si napravila vrlo važan korak za osnaženje svoje budućnosti i za ostvarenje svojih snova kroz ovaj poseban energetski ritual sa punom podrškom vrlo moćne energije hladnog punog mjeseca.